martabata banauli martabata banong nadenggan nong taba bilang-bilang dihita po para dia puta to gani gola song inang ang Indonesia negar tarlo ko bila di masa mudar purba ima di siala dinang majalo pasu-pasu pardonga sariteon anak dohor parmeta anggiat manian dibayan keluarga di nasida ia molo di jolo nagai besi aduon molo di pudi nagai besi paimawon molo di tonga-tonga nagai besi arungguan di sialani mah amang namalo nami neng molo nami maulon nami partikianon asal ulod damang majo tu amanta na tua de bata ulod damang ma mau date mana malo nami ngali ulod damang pe sonari pe alulod damang majo tu situan na torok suang songoni inat tasori pada naliat nalolo au dia di bagas partikianon hamisan bona suhut adong na orang lebih kami tidak mangulaw na kada abata konta jubolo kami marsat dabi alulod damang ma mau date mana malo nami sonari pe amang namalo nami alulod damang ma tu saluhun na panggong kami hutaon alulod damang ma mau lihat mana malo nami asa siajur mula toppa mula di jolo matubu mula di jolo mana bardolo pusumuhit horbodo yang gopilian na asa marmula do nauli marmula do nadinggan baik dawang ma godang mula asa usong bahami amatan na martua di bata adong hati ni na matumandok huta dulu pusubuhit panatapan na tutau-tuba baik damang ma godang soba asa usong bahami amatan na martua di bata mahita saluhun na po parang yung puta doon ng golan at atong masih sa daliat kita kaya mang guruda jadi amang namalo nami dibuat tano liat pinain pinggan pasu takas mahami po parang ni daw po law mga liat asabay damang ma godang liat
Udutot mau udutot Imadina lomar meme itu anak dohot parume. Jadi amang boru na burju. Ya bira ka namin. Adong penanu patikian di pasar dilihat kami tuamu salud na amang boru na mete. Jadi itu orang namin yan di bagas patikian non. Kami maju orang belum perjulo deh. Mau lihat memang. Jadi di bagas patikian non. Ikokore na perjulo par meme luar biasa abang dah. Oke. Jadi sore madi yang mau permusik nami. Di dalam permen kami itu anak dalam permen kami. Badamang ma. Mulu-mulu dan kodang mula-mula datang baik kamu. Ang anak ada mula di rumah tangga ni nasida. Baik kodang mula-mulai. Dia abang doa dia akang abang mau tuh pes sama nenek ing latar patupan nami ima dilita naman hamarangi peperan jatuh asa sama nata ni si tutu ada onon si tini masih hokpa golang hotang pangharabutna otik susadi latar patupan nami Tuhan di Batam mana mang gogi pasuna Belohita Omma liya tade las omma dalapta pasahat
sila sirohata tuhula-hula ka. Jadi parmusik namin Ngayong gabi. alam ang bisordo kami sudena pamoron ni raja ni hula-hula namin na doon di tajumle naman ninggulang sinegar gurubere dohot purba siguro suang sungalima ng naro sa lugar ni hutan namin yon sa Sungaluba sudi na disobbe kami na ningburhat na kami na pasahator siluan ni tangan namin na boy terbaik kami lamang rubing raja ni hula-hula namin yon bayan majo musik na partusi na laho doktoran
dalam nami nalahu mangurupi berdoai tangan muna anggiat ma sa di pas-pasu Tuhan sudi kami karena bumi ma pinapar dia puta tukaning bola Siregar Gurubere narong kita tulerong suang sumani naro kami akan pagurong muna asang giat boy kudenggan siya tuat karari ng rodi at kaulota mga lubi pagkula dari ulo namin suman hatan niya tua ma doang nami raja nami asa titin na nito paruin na hudong do paglas di rumah buloso sa dia natarpasatani nalaw silo na yung maduay ka muna buat tadi batama namang gawi pasu-pasu na jadi sa manima duhita karlumawi ma dihamu at kaburu bolo be tung sarang waktu hita marjoki atas mamereng waktu hita na aku ya tuh siap kita nomor kariban Kang pula dia sudah konon ditanya namin yang saya tetap mahamu dirama Tuhan di bata asal sawan hatani nama Tuhan nama dok pinatik ke mahujur tu topeni tapian tu dia yang mengalahkan saluhut na raja yang membunuh nami tu si mahamu dapat persaulian jadi kamu mah nama jalur satana merekanya membunuh buldo ulun di mana seperti genon asabi duet ma mual tio pinait panuhatan baik dama masih dia tio las padung matuha sahana